Da ka jing temu banyak kun persya ya ki jing banangjur namar ha ka jingkyrni ha ki jing di drang ha ka jela ka drok reduction elimination and action mission dream ha ka khat sao trik ya yong kala plie ka prokram aijinghikai na ka benta ki nong di drok ki bala yo kya ha ka ni ka sngi ka dream kala sam ru da ki tiar aijinghikai ha ki sab per ki bakot kendai lak tingka shaki sao trik ki rehabilitation center ki badan ha shlong kum ka jing persang banya da bat penduna ya ka jingwan pai biang jong ki nong di drok ki balakoi shaka ni ka jing lien basniu ka ba menta ka long hadu nyopho hadu prapo pesan u director ka dream u ba Francis Karshiying habakren ha ka jingalang ula ong bakan ka sen jam katmu banya le persha halor ka jingkiu ka ba itrim halor ka jingdan jungi bakirni ha udrang heroin ha Meghalaya kamtam ha ka nong ba shlong Kinong pendan kam ya udrok herian ki penlut hapedeng arjar tingka hadu hajar sanspa shisni ban penne ya kajing melian jongki bat don ru katu kat ni na kini ki bakirni bakin le ya ki kam tu kam thiem ban la ban pen biang ya kan jingkyrni ka jongki ong uba Francis kani ka program aijinghikai kan ailat ikitu kinong di drang ki balakon ban shahikai pentben haka kam shen jingbam shna jingbam plumber bat kam wiring bat ka ban penla iki bakin la benyeng halai ki jongki kijan ha ka liang ka kamai ka ji bat ban penya sok biang ngeladi bat ka imlang salang kani ka de ka jingkela shaka jingko jingkya ka bapura ka bapende jingmod omtang hakila jing sumar hindrei wat ha ka buram ka jing shani haladi bat ka jing penya sok biang ha ka imlang salang banjur u director ka dream Kani ka program ka day ka balaya trilang hapedeng ka dream ki Rehabilitation Center, ITI, but vocational training institutions. But ka kintup ru ya ka jingpen scam bat ka jingaram ha ka liang ka yo kam na ka benta kinong ya shimbenta. Most of the users are heroin users. Basically, we are dealing in Meghalaya. This is the most dangerous drug that we are encounter. They have all mengakkan ki on kanu pidon kam ki spend kanu shisni by use of drugs. Yung 2,000 to 2,500 rupees per day. Arja. Balai kalau muka because heroin users they require 3 shots per day minimum. So one shot is costing around 600-700 rupees. So you pidon kam rumah arja sanspa. Kita tiba south shot, sun shot pidon kam. Kerja tu over last year I tried bagi police Meghalaya, coordinate bagi police department, bagi social welfare departments. They melakukan ka huge effort but penduduk drug support Syllad. Apa Meghalaya kan? Kapta Syllad. They kata ka jing penduduk ka jing efforts mereka bagi police kelak pendiar ya jingdon drug support apa Syllad tam dia kos kelak kill in October dia tu polis yang drugs one shot of heroin ko shongdor drug spot news spot mencuat October last year boy shongdor lai hajar shot lai hajar the common user today requires 10,000 rupees per day for his addiction. So what is the issue with us? There are two anti yaki users. Kawai kedai ba kisdang petty crime, sedang katu, sedang katim, that is there. The other, which is more dangerous, diwa customer shoot. They get more customers, they become petty peddlers, and then to sustain their addiction. So that is more dangerous for us. Now we have 14 kita kat sama tadi rehab centers apa Meghalaya. Hakili centers kita kena juga melalui rehabilitation. And nakila mi tu ka data company ba ka relapse rate kalau high. Kamu 70-80% ingat yang apa drugs. And jingtin jungi our fear kalau ba nakimi tu hajakan kin dia non kebihikan kin drugs ingat yang. And the danger is kinwa show customer get more people involved in drugs kata bikin maju
This is one focus. There are many kita kibun kila kilanti yang try tentang dream mission. Ndai kani kawai ka aspek bagi kwa. Nimkwa ikna kibami dari rehab ban relax. Nikwa ban penduna no yang kata. Over the years, over the last year, nilai keren, nilai don meeting bagi vocational trainings centers, but nilai keren kumno ladang ni hikai no ki skills sini. I no ki tiar kita ni hikai no ki skills, but in the me nam tu kinla yang no kerja tu. Ladang kita menyang nak kerja tu, kinla nak relax. Kinla nak relax. Ladang kinla nak relax. Ladang ki orang like nak relax. The important thing is bah kita what come what leti. Dia dah kata jingkyrni. So we went to government and we impressed for them. Initially, ni try buat ITI buat Moscow Technical School buat base MSSDS ni try yang kini. Tambah problem kalau apa ada meeting bagi body South Bay principal jom ITI. Yang kasim sitom ni bagi rakit batik tiar rak setai ban aijinghikai ki. Te haba nilai keren muda, haba nilai keren muda itu Nia berhak mendengar, nia suggest no, baka dream kan tiap no kita, kin buah rehab centers, but ITI not come through, but involve kita kita. Tikini kin cepat tiki experts, but number two technical school baka ITI kin hak tiki experts, makin train iki kena. Dia kata kalau menjur ke ITI, muda, dia halal kata tiki hak proposal se government, finally government ke approve. Tiar mentah kasih ngayo ini tiar par kot worth almost 10 lakhs 9 lakhs plus of the tools. Kini tools in selection mentah Southerly rehab centers. Kini tools in Southerly rehab centers, but his skills begin train today. One is bakery, kemudian food processing and food and vegetables processing. Kawai ketika plumbing, but kawai ketika wireman. Itu kinuat sa spopot, itu kinuat sa drumot. Kita ngomong kena. Ketika effort, because ketika kita mensuatu drug usage kalawan hari ini, it is a global phenomenon. Kemudian kita bersuatu ini problem. There are many idau shin kita pun nak tahu kita drugs kena. Tambah long minta kalawan we have to address. Teknik wei kalat nanti menumpa address. Mendai ba long maki beliau kin ong ba beli ka sorka ka perlu kenai lah tentang ini terus. This is a positive view. Ya ka ba umrek sedang tu tim yang neu recruit show beliau bayu kadang lah ka ba perlu ni dia which will have the long term ka saving ban save ya ka ban yarap ya ka society kecungi. Te mendekapoi madam yang mentang gila training gila aijinghikai kanum kut ang tu follow up kanum kut ang tu nang tu nakadang jugiru gin ai support ba lada ikwa menseng ka karkhana ka dream mission maka MSSDS kin ya collaborate lang gin ya ai support yaki ni you but set up their own team imai bisa gin petian kita de pempian kita bakiru kilahan ban yang halah kita tajong gin set up iki nang ta kani skill training jukir pada dalam certification kan kinyo proper certification na ITI bakila pendep hok ya kadiga ayu nadem nang ni bila register labor department ru bagi employment exchange nang tu kidang yo placement sedo the main idea is to keep them occupied bagi ini in like dan relapse another like relapse inang duna keep drug users apa kata intention. Jadi tools yang ini rehab center Southerly, but nampak pada kita nampu syahmat pada Islam nanti nak kalian macam ITI bikin red eye training. Dia jingkyrni juga kedai ba to prevent relapse. Yang kita pangat the prevention strategies kita. Ndai kibelamat kibalai undergoing treatment ngipwa iki bikin relapse. Teknik kedai exercise begini, so it is a huge
huge moment, huge change in the policy of the government. Kumno bagi treat malam treat dia ki kena kebetulan rehab centers.